आयचे बजेट फायनान्स मिनिस्टर मॅडम निर्मला सीतारामन जे अंतरीम बजेट जे सादर केला त्या बजेटाचे गोयच्या सरकाराच्या वतीन गोयच्या लोकांच्या वतीन हांव खूप खूप स्वागत करता। हे बजेट जे आसा हे विकसित भारत 2047 हे स्वप्न साकार करपी बजेट आसा। दिस इज द फाउंडेशनल बजेट फॉर विकसित भारत 2047। ह्या बजेटात खास करून माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी जे 4 पिलर ह्या देशाच्या ज्याच्या विषयी उलयता कायम, विच इज द महिला शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण, ह्या 4 पिलराचेर आधारित हे बजेट आसा। निश्चितरित्या ह्या बजेटात महिलांच्या खातीर, युवावांच्या खातीर, किसानाच्या खातीर आणि गरीब कल्याण कोणूच उपाशी उरचो न्ही म्हणून सगळे प्रायोजन केल्लें आसा। आणि फुडल्या 25 वर्सांचो फाउंडेशन स्टोन ज्या पद्दतीन आमी म्हणटा की महिला, युवा, किसान हांच्या खातीर स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग, इनोव्हेशन एंड टेक्नॉलॉजी हाजो यूज कशा पद्दतीन आमी करपाक जातलो ह्या बजेटात साफ आनी क्लियर केला। हे अंतरीम बजेट जरी असलें जाल्यार दिशा दिवपी बजेट आसा आणि निश्चित फुडल्या 25 वर्सांचो विचार करपी हे बजेट आसा। हांव गोयच्या लोकांच्या वतीन, गोयच्या सरकाराच्या वतीन ह्या बजेटाचें खूप खूप स्वागत करता। आणि हे अंतरीम बजेट आसा त्या खातीर ह्या अंतरीम बजेटात म्हणजे ज्यो ओवरऑल आमी जेका म्हणटा की देशाच्या दृश्टीन हे दिल्ले बजेट आसा। डेफिनेटली गोंया खातीर वेगवेगळ्यो गजाली हातूंतल्यान आमी घेवपाक शकता। आय वेलकम द बजेट प्रेजेंटेड बाय फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी। आज जो बजेट आसा ताजेर एक क्लियर आसा की होल फोकस इज ऑन विकसित भारत 2047 एंड द 4 पिलर्स आवर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हेज बीन टॉकिंग अबाउट, युवा शक्ती, महिला शक्ती, गरीब कल्याण आणि किसान शक्ती। आणि ह्या पिलराचेर आनी आदाराचेर जे आमी तांकां फुडें व्हरपाक जी येवजण्यो आसात, बाकीचे विचार आसात, ह्या माध्यमांतल्यान तांणी घालपाचो प्रयत्न केलो आसा। As I welcome the budget and thank her specially for having given the focus on tourism and related infrastructure. It was very important for a state like Goa. When we say Goa एक बिंदू देशाचेर आणि त्या देशाचे बिंदू एज अ tourism capital of the country, आम्ही last 1.5 year post COVID we have been working on spiritual tourism, cultural tourism, wellness आणि हाजेर होच भर आज आमच्या बजेटान निर्मला सीतारामनजीन दिल्लो आसा। It definitely will help our thought processes. We have been the first state in the country to launch regenerative tourism. आणि अंडर रिजनरेटिव्ह टुरिझम एकादश तीर्थ म्हणजे 11 देवळांचे डेव्हलपमेंट जे आमी उलयल्ले ताज्या खातीर जावं, स्पिरिच्युअलिटीच्या विशयाचेर जावं नाल्यार बाकीचे थिंग्स वीच वी आर ट्रायंग टू स्टीच इन टर्म्स ऑफ स्पिरिच्युअल वेलनेस, योगा. I think this new thought process we will get a boost in terms of creating the new infrastructure. आमी बेतलान we were talking about creating परशुरामाचो बाण, iconic statue of iconic bow and arrow statue which would be very different from the rest, where we would have people coming and a new economy would grow and employment also would be created. So एक फोकस जो सेंटरान दिल्लो आसा टुरिजमाक तातूंत आमी इन्क्लुझिव्ह टुरिजमूय उलयल्ले आसात। इन्क्लुझिव्ह टुरिजमाच्या हातूंतल्यान लोकल कम्युनिटीज आणि खास करून महिला सशक्तीकरण, विमेन एम्पावरमेंट हाजेर जो आमी भर दिवन काम करता अलॉंग विथ आवर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, आय थिंक वी विल गेट अ गुड बूस्ट टू पुश इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड रिलेटेड थिंग्स एज फार एज गोवा इज कंसर्न in terms of spiritual tourism. And in terms of the IT sector, startups are the things like income tax and other things, what benefits have been given will allow us to boost that we are already a preferred getting into the domain of being a preferred startup destination. We have already the right policies, we have the right schemes in place. People have been coming up, unicorn stories have been building up, and I think as the success stories go up and we will also work on Workation Goa, digital nomad concepts, this budget will allow us to get a good boost and a good support in the information technology and the tourism sector overall. And ताज्या खातीर विकसीत भारताची येवजण जे बजेट घाल्लो आसा गोंयच्या भागांतल्यान म्हाका दिसता वर्किंग अलॉंग विथ आवर चीफ मिनिस्टर वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन स्पिरिच्युअल टुरिजम आणि येता त्या दिसांनी यू विल फायंड अ लॉट मोर थिंग्स हॅपनिंग. Once the clarity of the whole budget and detailing comes in, we will be able to talk further on this and how best we can use the double engine Sarkar.